Dok ratari čekaju da temperatura zemljišta dostigne optimum za prolećnu setvu, agronomi savetuju da se narednih dana obavezno obavi prolećna prihrana pšenice. U ovom izdanju emisije Naša sela takođe možete videti kako se radi komasacija zemljišta u opštini Žitorađa, a u selu Tešica posetili smo domaćinstvo Ivana Jovanovića, koji je nakon završenog fakulteta odlučio da se profesionalno bavi proizvodnjom maline. Tokom vikenda sunčano, od nedelje promenjivo oblačno i nešto svežije. Ministarstvo poljoprivrede donelo je pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla. Pravilnik je stupio na snagu 20. marta, a njime se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla. Prema pravilniku, svi koji ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi mogu da ostvare pravo na podsticaje za najmanje 2 kvalitetne priplodne mlečne krave, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava, 2 kvalitetne priplodne tovne krave ili bika, 10 kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova, 5 kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva, 3 kvalitetne priplodne krmače ili nerastova. Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla podnosi se Upravi za agrarna plaćanja od 21. marta do 31. jula. Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Branislav Nedimović izjavio je da je počela isplata subvencija poljoprivrednicima za setvu. On je rekao i da se ove sedmice sprema nova tranša za isplatu od po 2000 dinara po hektaru i dodao da se subvencije ove godine dele pred početak setve, a ne kao ranije nekoliko meseci posle setve. Nedimović je prokomentarisao i trenutno stanje useva pšenice, gde po njegovim rečima nema veće štete od niskih zimskih temperatura, osim u Severnoj Bačkoj i Banatu, gde nije bilo snega i zaštitnog pokrivača. Najveće površine pod pšenicom su južnije u Vojvodini i centralnoj Srbiji, gde je sneg zaštitio pšenicu od oštećenja, zaključio je Nedimović. Ovih dana počeli su radovi u krajevima gde je zastupljena proizvodnja šećerne repe, a agronomi kažu da je zbog temperature zemljišta još rano za ostale prolećne kulture, čija setva će krenuti početkom aprila. Prema očekivanjima, šećerna repa će biti zasejana na površini između 40.000 i 60.000 hektara. Ratari koji seju repu kažu da na njoj najbolje zarade i da su prinosi odlični. Ipak, s druge strane, šećerna repa se vadi kasno, potrebna je teška mehanizacija, a teško je i pripremiti zemlju za sledeću sezonu. Zbog trenutno dobre cene očekuje se da će se mnogi ratari odlučiti i za setvu soje. Površine pod ovom kulturom se povećavaju iz godine u godinu, a pretpostavka je da ove godine sojom bude zasejano oko 220.000 hektara, što je za oko 15 do 20% više nego prethodnih godina. I suncokret će biti u blagom porastu, dok će kukuruza biti nešto manje posejano nego lane. Što se cene setve tiče, nafta je skuplja nego prošle godine, veće su cene i semena, a jedino je mineralno đubrivo pojeftinilo u odnosu na prošlu godinu. Pšenica je kultura o kojoj se govori tokom cele godine, posebno u vreme njenog intenzivnog razvoja, posle zimskog perioda, odnosno u vreme bokorenja. Od ove faze razvoja zavisi kako će dalje izgledati pšenica i kakav će prinos dati. Upravo jedna od najvažnijih mera za uspešan razvoj biljaka je đubrenje, o čemu smo u više navrata govorili. Danas želimo još jednom da ukažemo na važnost prihranjivanja i da podsjetimo da je zadnji trenutak da se pšenica prihrani azotnim mineralnim đubrivima. Sada se formira prinos pšenice u fazi bokorenja sa đubrivima, recimo za ureve već kasno, koja sada recimo možete sa kanom 200-250 kg sasvim dovoljno u fazi bokorenja. Posle toga nema efekta, u vlatanju je druga priča, prinos kao prinos se formira sada u bokorenju. Dakle, kojim đubrivom? Po meni na ovim kiselim zemljištima kan. To zavisi od analize zemlje naravno, ali kan je za prihranu idealna priča. Koliko?
Zavisi od analize i zavisi koja je, kako je pripremljeno, koliko je bilo azota, ali od okvirno 230-250 kg kana je sasvim dovoljno i da čistimo ambar i da punimo pšenicom. Kažite mi, od kakvog značaja je azotno đubrivo za pšenicu? Od kakvog značaja? To je sastavni element svake biljke. Za porast biljke, porast biomase, ishrane je neophodan. Smatrate li da je pšenica u dobrom stanju sada ovih dana, krajem marta i početkom aprila? Sada ovde je na ovom terenu raznoliko, bile su loši uslovi za usejavanje, neke su u fazi nicanja, neke su u bokorenju, neke su već završavaju, zavisi od domaćina, ali i od uslova na kojim tipovima zemljišta. Na hladnim tipovima gore je priča drugačija. U brdskom području? Tako je, sa smonicama, recimo tipa u Ražnju, ljudi nisu ni stigli da poseju, kamoli da prihranjuju. Tako da je raznoliko, ali sada već idealna priča, sad se formira prinos. Za jedan ozbiljan prinos, projektovan prinos, mora da bude i ozbiljna prihrana. Protekla nedelja na Novosadskoj produktnoj berzi donela je rast prometa u odnosu na prethodnu nedelju. Ukupno je prometovano 2373 tone robe, što je rast od 37,6%, a i ove nedelje je nastavljen negativan cenovni trend. Najveći udeo u berzanskom trgovanju imala je pšenica. Prosečna cena iznosila je 18 dinara za kilogram, što je za 1,64% niža cena u odnosu na prošlonedeljnu. Cena kukuruza je bila na nivou 16,75 dinara, a pad cene doveo je do toga da su sredinom nedelje razlike u cenama koje su nudili kupci i onih koje su tražili prodavci imale značajnu razliku, što je dovelo do odsustva ove robe iz trgovanja. Cena soje se vratila na nivo sa samog početka meseca. Prosečna nedeljna cena iznosi 47 dinara za kilogram bez PDV-a, što je predstavljalo pad za 1,08% na nedeljnom nivou. Na osnovu odluke o osnivanju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Niša, raspisan je konkurs za izbor korisnika sredstava ovog fonda za 2017. godinu. Konkursom se utvrđuju uslovi i način izbora korisnika sredstava u skladu sa programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Niša, a predviđa se subvencionisanje sledećih delatnosti: veštačko osemenjavanje, sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite, investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, investicije za unapređenje ruralne infrastrukture i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla. Nedavno smo bili u jednom od većih i naprednijih sela u opštini Žitorađa, u Voljčincu. Bili smo u prilici da vam prikažemo prilog o povrtarima, o aktuelnim poslovima u proizvodnji povrća, kao i najvažnijem poljoprivrednom poslu gotovo svakog domaćinstva. Ali žitelji Voljčinca nisu zaokupljeni samo salatom, paradajzom i paprikom. Oni već duže vreme žele da komasacijom urede svoje njive, da ih grupišu, uvećaju i time povećaju proizvodnju. Komisija za komasaciju održala je još jedan sastanak sa ciljem da posao privedu kraju, koji u istinu nije ni lak, ni jednostavan, a ne može ni bez para. Sprovođenje postupka komasacije započeto je početkom 2014. godine, sada smo u 3. godini. Trebalo je komasacija da se završi ranije, ali iz više manje opravdanih razloga nije završena. 2014. godine je sprovedena prva faza, takozvano utvrđivanje faktičkog stanja, gde su se učesnici izjašnjavali da li se slažu sa situacijom na terenu, tako da smo veliki broj učesnicima smo omogućili da prenesu svoje parcele gde nisu izvršeni, znači, promena prava vlasništva, znači ugovori o trampi, o kupovini, o prodaji, znači
o nasljeđivanju ostavinske postupke smo vodili i tako dalje, tako da je ta faza, mislim, uspešno završena i to je jedna od prednosti komasacije. Da. Jesu li ljudi ušli u nove parcele? Pa 70% učesnika smo uveli takozvano privremeno uvođenje u posed sa zapisnicima o prihvatanju parcela, a ostalo nam je još 40 hektara, to je odloženo zbog čišćenja. To se uglavnom radi o vinogradima koji su napušteni, oko 340 parcela i to nam prestoji da taj deo uvedemo u posed, odnosno da se obavi čišćenje, obeležavanje od strane izvođača geodetsko-tehničkih radova i uvođenje negde oko 300 učesnika koji već imaju parcele u ostalim tablama, a ima ih ukupno 75, ali ove vinograde dužni smo da ih uvedemo u posed i nadamo se da će to biti uspešno. Koliko je učesnika komasacije? Oko 860, ranije je bilo više, jer u fazi utvrđivanja faktičkog stanja izvršeno razvrgavanje, gde je bilo više vlasnika, onda je sada, znači svako je vlasnik svoje parcele, nema više susvojinskih odnosa. I to je jedna, rekao sam, od prednosti. Ljudi mogu brže da dođu do svojih parcela, da imaju manje troškove, da imaju sada veće parcele. Ranije smo imali 2542 parcele, a sada 1389. Prosečna površina ranije je bila oko 20 ari, a sada je oko 65, tako da smatramo da je i to jedna od prednosti. Za celu opštinu Žitorađa od velikog je značaja da se privede kraju komasacija u Voljčincu, selu sa 250 domaćinstava i 1000 stanovnika. Ovaj program će biti sigurno završen u 2017. godini, zato što iza programa sprovođenja komasacije stoji Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, opština Žitorađe i nemačka donatorska organizacija GIZ. Sve tri institucije su obezbedile finansiranje sprovođenja programa komasacije, ali želim da kažem ispred opštine Žitorađe da zbog poljoprivrednih proizvođača u mesnoj zajednici Voljčinac, koji su veoma vredni ljudi i povrtari, i zbog građana mesne zajednice Voljčinac, mi ćemo postupak što uspešnije završiti u 2017. godini na zadovoljstvo meštana mesne zajednice Voljčinac. Bez obzira na neke primetbe. Želim da kažem da se u zemljama Evropske unije, pošto sam bio u studijskoj poseti Nemačkoj, program komasacije planira 7, 8 i 10 godina. Mi smo, pre nego što se uopšte krene sa programom sprovođenja programa komasacije, mi smo krenuli i u planiranje i u implementiranje programa i u sprovođenje programa maltene u 2014. godini. Odmah smo krenuli sa radom na terenu, sa radom infrastrukturnih radova. Naravno da kada nemamo dug rok za planiranje, da su se problemi prilikom sprovođenja programa na terenu našli, ali smo te probleme u većini slučajeva u 2016. rešili. Naišli smo na veoma veliko razumevanje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprave za poljoprivredno zemljište. Dodelili su nam dodatno finansiranje u 2017. godini za ovih 30% za završetak infrastrukturnih radova. Opština Žitorađa je svojim budžetom izdvojila 6 miliona za završetak radova u 2017. godini. Ministarstvo poljoprivrede će opredeliti iz svog budžeta još 12 miliona, tako da otprilike imamo budžet za završetak komasacije u 2018. godini između 18,5 i 19 miliona dinara i nadamo se da ćemo sa tim velikim i značajnim sredstvima, sa komisijom, sa ljudima, sa meštanima, sa poljoprivrednim proizvođačima na zadovoljstvo svih završiti program. S obzirom na iskustvo koje lokalna samouprava u Žitorađi ima u ovom poslu, treba očekivati da se načini do kraja godine još jedan korak u poljoprivredi, možda najvažniji za poljoprivrednu opštinu kakva je Žitorađa. U nastavku ove emisije vodimo vas u posetu domaćinstvu Ivana Jovanovića iz Tešice, koji je nakon završenog fakulteta odlučio da se profesionalno bavi proizvodnjom maline.
Prilikom izbora hibrida kukuruza, proizvođači treba da odaberu one koji daju najbolje prinose u agroekološkim uslovima njihovih regiona i da vode računa o osobinama hibrida kao što su otpuštanje vlage iz zrna, otpornost na bolesti, visina i čvrstoća stabljike, ali i o tome šta će biti naredni usev. Treba imati u vidu i krajnju namenu kukuruza, da li će se koristiti za zrno ili silažu, da li će zrno biti odmah prodato ili upotrebljeno na imanju za ishranu stoke. Prilikom izbora hibrida voditi računa i o grupi zrenja i potencijalu prinosa. Ukoliko se radi o većoj površini pod kukuruzom, treba sejati nekoliko različitih FAO grupa zrenja, jer setva samo jedne grupe zrenja može biti vrlo rizična i često manje profitabilna. Kukuruz za zrno mora dostići fiziološku zrelost 1 do 2 nedelje pre prvih jesenjih mrazeva. Iako kasni hibridi prinosom prevazilaze raniji i srednje kasni hibridi koji su selekcionisani u poslednjim godinama približili su se prinosom kasnijim hibridima. Često kasni hibridi ne mogu na vreme da sazru, što dovodi do povećane vlage u zrnu. Kasna berba, vlažnije zrno i povećani troškovi sušenja, opasnost od pojave bolesti klipa, kasna obrada zemljišta su faktori koji u znatnoj meri utiču na smanjenje profita svakog poljoprivrednog proizvođača. Često je popularnost nekog hibrida uzrok mnogih pogrešnih odluka farmera, a posljedice mogu biti postizanje manjeg prinosa i profita od očekivanog. Imati što više mladih, školovanih ljudi na selu i u poljoprivredi je, između ostalog, cilj i manjih sredina, ali i cele države. Već 40 godina u tome svoj doprinos daje Visoka poljoprivredno-prehrambena škola u Prokuplju. Bila je to najpre škola za obrazovanje radnika u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, potom od 1986. godine Viša poljoprivredno-prehrambena škola, da bi 2007. zahvaljujući bolonjskom sistemu obrazovanja dobila naziv Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija. Diplomu inženjera poljoprivrede steklo je 3200 studenata. I ovaj i mnogi drugi uspesi u obrazovanju, na usavršavanju nastave, rekonstrukciji škole, izgradnji amfiteatra, pokretanju praktične nastave na sopstvenoj ekonomiji, bili su dovoljan razlog da se slavi 4 decenije rada. Visoku poljoprivredno-prehrambenu školu strukovnih studija te subote u martu posetili su mnogi gosti, bivši direktori i profesori, narodni poslanici, predstavnici lokalnih vlasti. Prelepu sliku prepunog amfiteatra upotpunili su studenti. Njih 160 dobilo je diplome inženjera. 5 najboljih u generaciji škola je nagradila novčanom nagradom, a 3 najboljih na 3. godini sa prosečnom ocenom preko 9 nagradila je opština Prokuplje. Ovo je izuzetna čast za opštinu Prokuplje, ovo je jedna značajna institucija u opštini Prokuplje, ja im ovom prilikom čestitam 40 godina postojanja. Inače, poljoprivreda je jedna od najznačajnijih privrednih delatnosti u opštini Prokuplje, tako da budući razvoj poljoprivrede zavisi upravo od ovih mladih ljudi koji ovde stiču znanja i koja znanja treba da primene i da unaprede poljoprivrednu proizvodnju, tako će biti bolje svima nama na teritoriji opštine Prokuplje. Ja sam istakao u svom pozdravnom govoru tu dobru saradnju koju imamo sa Visokom poljoprivrednom školom i nadam se da će ta saradnja u narednom periodu biti još intenzivnija, da će se podići na jedan viši nivo, sve u smislu unapređenja poljoprivrede i stvaranjem boljitka za naše građane koji se bave poljoprivredom na teritoriji opštine Prokuplje. Imamo nameru da zajednički izradimo strategiju razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja kako više ne bi bilo lutanja u poljoprivredi, pa da krenećemo čas u jednom, zatim u drugom smeru, već da zacrtamo pravac kojim idemo i da znamo šta nam je put, jer onda nećemo gubiti ni sredstva, ni vremena, tako da verujem da ćemo brzo doći do određenog uspeha i da će ti rezultati biti vidljivi. Visokoj poljoprivredno-prehrambenoj školi u Prokuplju mnogi su uputili reči podrške i pohvale za rezultate koje je postigla, za ono što je učinjeno i što će biti učinjeno već u brojnim planovima i projektima. Reči podrške upućene su i mladim stručnjacima koji od skora rade kao preduzetnici u svojim firmama ili kao stručnjaci na svom poljoprivrednom imanju. Uloženo u znanje će se, bez sumnje, višestruko vratiti.
Mlad čovek iz sela Tešice u Aleksinačkom Pomoravlju, Ivan Jovanović, je primer pravog savremenog srpskog poljoprivrednika. Pročitao je mnoge knjige, pregledao bezbroj sajtova na internetu, razgovarao sa stručnjacima i tek onda krenuo u proizvodnju maline i kupine. Odredio je plodnu parcelu kraj Južne Morave i krajem 2014. godine zasadio prve živiće jagodičastog voća. Danas njegovih blizu 80 ari pod malinom i kupinom izgledaju baš ovako. Ovo je združena plantaža maline i kupine na površini od 76 ari. Maline imamo na površini od 32 ara, a ovo ostatak je kupina Loch Ness. Znači, isto je nova sorta u pitanju, izuzetno kvalitetna sorta koja je prevashodno za svežu upotrebu, može da izdrži put, veliki transportni put čak do Rusije u svežem stanju, znači samo na temperaturi rashlađivanja. Ovo je mladi voćnjak? Ovo je mladi voćnjak, starije godinu i 3-4 meseca, znači ovo je druga godina vegetacije. Znači, da. Dobro, ali ove godine se očekuje... Ove godine očekujemo prvi rod koji neće biti puni, ali s obzirom na stanje zasada i stanje biljaka bit će dobar rod. Mi očekujemo dobar rod. Ja živim u Nišu, ali sam se odlučio da skitanje, provod, blejenje po kafićima zamenim nečim konstruktivnim i nečim stvaralačkim je da svoje slobodno vreme uložim u ovu proizvodnju i smatram da je to perspektiva za sve mlade. Ekonomista po struci Ivan Jovanović radi i olovkom. Zna koliko treba da uloži, koliko da zaradi. U dvorištu stare kuće proizvodi i rasad maline i kupine. Pripremio je stubove i žicu, pa je kompletno završio savremeni zasad. Vođeni ekonomskim interesom, rešili smo da krenemo u voćarstvo. Malo smo ispitivali tržište u ovom delu i došli do zaključka da za svežu potrošnju u našem kraju maline i kupine gotovo i da nema. Zato smo se odlučili za sortu maline koja je potpuno nova u Srbiji, Fertodi za Matos, koja može da uspeva i u nižim i u višim predelima. Perspektivna sorta je u pitanju, može i za konzumnu potrošnju i za zamrzavanje i rešili smo da probamo snabdevati lokalno tržište svežom malinom. Malina je profitabilna kultura? Jeste, izuzetno je profitabilna kultura i traži dosta ulaganja i dosta pažnje, ali ume to i da nagradi sa svojom cenom i plasmanom. Cena se već dogovara i već je dogovorena u zapadnoj Srbiji, ako se ne varam. Šta vam to znači? To je neka sigurnost, je li tako? Pa to znači nama neku sigurnost da možemo višak svog proizvoda plasirati i u zamrzavanju koje sa tom garantovanom cenom u toku ove godine, tako da ne bi trebalo biti problema sa plasmanom. Ivanov otac i sam pun snage pomaže Ivanu u mladom zasadu. Ja sam i bio inicijator i pre nekoliko godina da ga usmeri malo na poljoprivredu. Ja sam rođen na selu i volim tu poljoprivredu. Uživam u tom kad pogledam kako je to lepo izgleda i krenula vegetacija i kako je krenulo od samog zasada pa do današnjeg dana. I tu provodimo maltene 24 časova, znači nema dana kad ja nisam u ovom zasadu sa još po nekim saradnikom, radnikom koji mi pomaže, obrađujemo, radimo, ja se ne libim toga. Sve će to da se isplati, kažu. Pa, takav rad. Takav rad koliko će se isplatiti vidjet ćemo, obzirom kakva je situacija u zemlji, kakva je situacija sama Ministarstva za poljoprivredu, koliko pričaju da mnogo pokreću pažnju poljoprivredi i svemu tome, ali ja sam starijih godina, pa kad se setim još za vreme Tita pa na ovamo, svi su pričali o poljoprivredi, a poljoprivrednik je najmanje dobio, svi su nastajali i u voćarstvu, i u ratarstvu, i u stočarstvu, da se nekako grebo tog seljaka. On je naviko da radi, a matematiku nikako nije
primenjivo, da li se taj rad isplati, ali jedino šta može drugo da radi, nego mora da radi, da stvara za sebe i nešto za tržište to može da stvara. Na ovim moravskim njivama rasli su isključivo pšenica, kukuruz, povrće na otvorenom. Ivan je jedan od malobrojnih mladih ljudi u proizvodnji voća koji će tek pokazati da se treba okrenuti i drugoj, rentabilnoj i isplativoj proizvodnji. Do nedelje 2. aprila u većem delu zemlje očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme. U periodu od ponedeljka 3. do srede 5. aprila preovladavaće promenljivo oblačno i malo svežije vreme. U pojedinim krajevima biće uslova za kratkotrajnu kišu. Temperatura vazduha će biti u granicama prosečnih vrednosti za ovo doba godine i kretaće se u intervalu od 6 stepeni u jutarnjim satima do 23 stepena Celzijusa u najtoplijem delu dana. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Naša sela. Pozdravljamo vas do narednog susreta sledeće sedmice.